Lai top slavēts Jēzus Kristus, priecājos visus sveikt kopā ar Jāzepu, tos, kas esiet šeit baznīcā, tos, kas sekosiet tiešsaitē. Šodien ir iepriekš pēdējā lekcija, kā pretoties ļaunumam, un nākošā pēdējā noslēdzošā lekcija ir par baznīcu. Kāpēc ir baznīca, kāda ir baznīcas sūtība, kāda ir mūsu vieta attiecības ar baznīcu, un vēl mums, protams, ir Svētā gara nedēļas nogale, ko mēs vairāk pietuvināsim Kristu dzimšanas svētkiem, kas tad arī pilnā mērā būs kā alfas kursa noslēgums. Bet šodien tēma, kā es varu pretoties ļaunumam. Iesāksim ar lūkšanu Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Voilà, mes amis, c'est un thème plus lourd cette fois-ci. Dargie draugi, šī ir mazliet smagāka, grūtāka tēma kā iepriekš. C'est peut-être le plus dur, celui-là. Es gribētu teikt, ka tā ir viena no tādām smagākajām tēmām, par kuru runāsim. Vous allez comprendre pourquoi. Jūs arī to sapratīsiet laika gaitā, kāpēc. Et donc c'est le grand mystère du mal, de l'iniquité. Tas ir liels noslēpums, kāpēc pasaulē ir ļaunums, no kurienes tas nāk. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, moi je me promenais avec mon frère pour la première fois là à l'extérieur, on était tout petits. Atceros sevi pavisam mazu, ar savu brāli mēs bijām izgājuši ārā, mēs vienkārši staigājām, bijām pavisam vēl maziņi. Et alors, on rencontre un autre petit, notre voisin, pour la première fois. Un mēs pirmoreiz satikām savu kaimiņu, arī tādu pasu mazu puisi. Il était là avec un bâton. Un viņš bija atnācis ar tādu mietu. Et il nous disait, et si vous ne passez pas? Un viņš tad nostājās tādā pozā un sacīja, tālāk jūs par šeini neiesiet. Étonné parce qu'on n'était pas habitué à cette méchanceté-là. Jo es atceros, ka joprojām es biju pārsteigts, mēs nebijām tā kā pieraduši, nekad nebijām saskārušies ar šādu tādu agresīvu nostāju. Nos voisins, c'était notre voisin, c'était un fermier. Mūsu kaimiņi, kas bija arī tāpat lauksaimnieki, viņam bija ferma, Mais qui avait aussi une sablerie. un viņiem bija Une sablerie, donc il avait des bulldozers avec, il prenait le sable. un viņiem arī piederēja karjera, grants karjera, no kurienes ņēma smiltis. Alors c'est quelqu'un, il faisait un peu peur aussi parce qu'il battait sa femme, ses enfants. Un mums bija mazlietiņi arī bailes no šī kaimiņa, jo viņš arī bija diezgan tāds vardarbīgs. Viņš iekaustīja savu sievu, bērnus. Et j'ai encore mon frère, c'est curieux, parce qu'il me téléphone justement avant ce thème-là, il parlait justement de tout ce mal. Un pārsteidzoši, ka mans brālis īsi pirms šīs lekcijas viņš jau piezvanīja man, un par visu šo ļaunumu, ko viņš piedzīvo, nevarēja aizmirst, viņš ar mani vēl tikko par to runāja. Parce que ce petit méchant garçon-là, c'était son ami. Jo šis mazais tāds puisis, kurš bija tik tāds karēvīgs, īstenībā tas bija viņa draugs. Mais c'était, comme il me disait, un faux ami. Bet, varētu teikt, īstenībā viņš bija tāds falšais draugs. Et c'est toujours étonnant que justement des gens comme ça peuvent être gentils, tellement gentils, tu pourrais leur donner la communion, tellement ils sont gentils.
les mêmes. Šķiet, ka dažreiz tie cilvēki arī var būt ļoti tā kā mīļi, tu viņiem pat, kā saka, uzreiz neskatoties dod svēto komuniju un nešaubies par viņa labajiem nodomiem, bet tāpat laikā viņi var būt ļoti vardarbīgi. Et donc, parce que quand il était en bande, il changeait toujours quand il est en bande, il attaquait même son propre frère, son meilleur ami. Il était un peu... Jo tiklīdz viņi bija grupā, tiklīdz viņi pulcējās kopā bandā, viņi varēja būt ļoti agresīvi un varēja pat savam brālim, savam vislabākajam draugam uzbrukt, nodarīt pāri. Mais c'est vrai que lui et aussi sa sœur, ils ont été souvent battus et donc ils devenaient eux-mêmes comme ça. Bet jāsaka, ka mājās viņš pats un viņa māsa bieži tika no vecākiem ir tā kā, iekaustīti, pārmācīti, un viņi paši bija piedzīvojuši lielu vardarbību. Alors il existe le mal que vous connaissez, le mal disons psychologique, tout le monde fait un peu de mal, tout le monde dit un peu de mal, tout le monde juge un peu, mais ce n'est pas encore si grave. Mēs visi īstenībā esam kontaktā ar ļaunumu, varbūt tādā psiholoģiskā līmenī. Mēs redzam, ka dažreiz runājot vai kaut kādā veidā uzvedoties, mēs nodaram pāri, bet tas vēl nav tāds liels ļaunums, tas nav vēl tāds, kas sagrautu citus. Et là, c'est étonnant que quelqu'un de bon, même qui va à l'église, qui prie, peut soudainement devenir méchant. Un tas ir pārsteidzoši, ka kāds, kas īstenībā tā kā iet pat uz baznīcu, lūdzās, viņš ārē ir labs, bet tad pēkšņi var viņš būt tik ļauns, vardarbīgs, ka viņā var būt tāds sliktais spēks. Donc on pourrait dire, au début, les gens, dans l'Ancien Testament, donc au début, les gens ne croyaient pas tellement à des diables, à des démons, ils croyaient simplement les gens étaient méchants. Sākumā, ja mēs lasām svētos rakstus, cilvēki neietic uzreiz un daudz nerunā par ļauno garu, par sātanu, bet viņi vairāk saka, cilvēks tāds ir ļauns, pats cilvēks. À ce moment-là, on diabolisait les gens eux-mêmes. Un bieži vien tad arī tādās situācijās pašus cilvēkus, tā var teikt, vēlnišķoja, domā, ka tas ļaunums ir cilvēkā un tas saistīts ar pašu cilvēku. Mais on découvre, je vais découvrir ça dans ma propre vie, on découvre que si on connaît bien les gens, Bet arvien vairāk iepazīstot cilvēkus, ja jūs to atklājat un sākat zināt, kāds ir cilvēks, si on connaît soi-même, un ja mēs pazīstam sevi pašu, on découvre de temps en temps, il y a des gens qui font des choses qui ne voulaient pas les faire, mais les font. ir cilvēki, kas nav gribējuši darīt kaut ko sliktu vai ļaunu, bet viņi tomēr to dara. Par exemple, mon frère me rappelait que mon père, un jour, il était tellement furieux sur moi. Mans brālis man to atgādināja, vienreiz mans tēvs bija tik dusmīgs uz mani, Parce que je n'avais pas fait la vaisselle. jo es nebiju nomazgājis traukus. Alors, il est parti, il a cherché une hache pour me taper avec ça. Viņš bija aizgājis meklēt cirvi, lai man iekaustītu. Avec une hache, vraiment, j'ai jamais vu comme ça. Tiešām man grūti to iedomāties, kā tik viņš bija dusmīgs, ka bija paķēris cirvi. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui l'empêchait. Paldies Dievam, ka bija kāds, kas viņu tā kā apturēja, nobremzēja. Mais là, je me dis, ça, ce n'est pas mon père. Il y a quelque chose qui l'a touché. Bet tagad, atceroties to, es gribu teikt, ka tas nebija mans tēvs, tur bija kaut kas cits, bija kāds cits spēks, kas viņu stūma to darīt. Je suis certain qu'il a fort regretté. Hein. Un es esmu pārliecināts, ka viņš ļoti stipri nožēloja par to, ko viņš izdarīja. Prenez par exemple la colère. Bet vēl cits, piemēram, aspekts - dusmas, Hein, pour bien comprendre. lai labāk jūs saprastu ļaunumu. Il y a la colère psychologique, on peut être fâché. Mēs visi dusmojamies, un tā ir tāda psiholoģiska reakcija, mēs zinām, kas ir dusmas, Mais à un moment donné, cette colère devient exagérée. bet var pienākt mirklis, kad mūsu dusmas ir pārspīlētas. On dépasse les frontières. Mēs, ja tā var teikt, šķērsojam robežas. Et là, c'est parce qu'on a ouvert une porte Un au démon. tas ir tāpēc, ka mēs esam pavēruši durvis, pavēruši spraugu, šķirbu ļaunajam garam. Voilà. C'est-à-dire, cette colère-là, dès que tu as exagéré ta colère, cette colère devient habituelle. Ja tā var teikt, ja tu to bieži dari, tad tas var kļūt par ieradumu, bet tas, kas notiek īstenībā, ir jau ļaunā gara iespaidā. Alors, moi, hier, il y a une personne qui est venue chez moi. Vakar bija kāds cilvēks, kas atnāca pie Vous manis, savez, ça arrive toujours quand je donne des cours, ce cours-là, justement, il y a toutes ces histoires-là qui viennent. un es gribu teikt, ka vienmēr tas tā tiešām kā providenciāli notiek. Tad, kad man jārunā šīs smagās lietas, tad dienu pirms vai īsi pirms vienmēr ir kaut kādi notikumi. Voilà, c'est une personne qui vient
connaissais pas. cilvēks, kas nāca no tālienes, kuru es nepazinu, Et voilà, elle me dit, je suis en dépression. un šis cilvēks saka, es esmu dziļā depresijā, Et je lui demande, est-ce que tu sais pardonner? un es jautāju, vai tu esi spējīgs vai spējīga piedot. Non, dit-elle. Nē, Aïe, aïe, je dis ça, tu sais, si tu ne pardonnes pas, tu donnes pouvoir aux forces mauvaises. un es sacīju, ja tu nepiedod, tu īstenībā atdod grožus, atdod pilnvaras ļaunajam garam, dēmonam. Et ils disent avec force, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Un šis cilvēks ar tādu lielu skarbumu un pārliecību sacīja, es neesmu nopelnījis, neesmu cienīgs saņemt Dieva mīlestību. Et vous voyez, ça c'est dangereux. Quand on dit avec force, avec une espèce de colère, cette parole qu'on le dit avec colère, justement, nous ouvre une porte. Un es gribu teikt, ka tā ir tāda bīstamība. Ja es dusmās ar lielu pārliecības spēku saku šādas lietas, tad tās mani ietekmēs, kaut kur tiešām arī atveru durvis ļaunajam. Je rappelle de prêtres que j'ai entendu parler. Es atceros vienu priesteri, kuru biju dzirdējis runājam. Et il disait qu'il y avait une personne, il ne disait pas le nom, mais il disait qu'il y avait une personne qui venait se confesser chez lui. Viņš stāstīja tādu gadījumu, viņš nesauca vārdu, bet viņš sacīja, ir kāds cilvēks, kas nāk pie viņa uz grēku sūdzi. Et elle dit, je suis en colère, nous sommes en grande dispute avec ma voisine. Un šis cilvēks vienmēr grēku sūdzēs sacīja, es vienmēr dusmojos, mēs esam lielā konfliktā ar kaimiņieni. Et pourquoi? Un kāpēc? C'était parce que sa poule, la poule de la voisine, est venue chez elle. Tāpēc, ka kaimiņu vista bija ienākusi viņa teritorijā, viņa mājā. Petit truc apparemment. Šķiet, ka kaut kas ļoti nenozīmīgs Ça vienkārši, crée une immense dispute. bet tas rada milzīgu strīdu un spriedzi. Le prêtre lui dit, mais enfin, c'est ridicule. Il faut vous réconcilier, vous êtes une vieille dame là. Un priesteris saka, nu beidziet, jums esat vecas kundzes, jums pietiek prāta, jums vajag izlīgt. Non, elle dit, il faut que l'autre demande pardon parce que je suis plus âgé. Un viņa, tā sieviete saka, nē, es to nedarīšu, lai tā kaimiņiene nāk pie manis un prasa piedošanu, atvainojās, jo es esmu vecāka, viņa ir jaunāka, viņa jādara tas pirmai. Alors oui, mais c'est vous qui venez vous confesser. Bet priesteris atgādināja, saka, bet jūs esat atnāks taču pie Donc grēksūdzes. je vous ordonne d'aller de demander pardon et de pardonner. Es jums pavēlu, es jums grēksūdzē dodu tādu kā uzdevumu, iet pie kaimiņienes un izlīgt. Alors elle dit cette chose tout à fait étonnante. Un viņa teica kaut ko pārsteidzošu. Je préfère d'aller en enfer que de pardonner cette personne-là. Viņa teica, es labāk iešu uz elli, nekā piedošu šai kaimiņienei. Des choses comme ça, tout ça à cause d'une petite poule. Iedomājieties, viss tikai vienas vistas dēļ, kas tur ir aizgājis kaimiņu teritorijā. Alors le prêtre dit, alors dans ce cas-là, tu parles comme un démon, tu pars. Un tad priesteris sacīja, nu tu runā kā ļaunais gars, tad tu ej projām. Voilà. Et alors plus tard, elle a rencontré de nouveau cette femme. Un vēlreiz pēc kāda laika viņš satika šo sievieti. Demandait, vous me reconnaissez? Un No. šī sieviete saka, vai jūs mani atpazīstat? Non, dit-il. Viņš saka, nē. Ben voilà, c'était moi la femme qui vous a parlé à l'époque là, de ma Un voisine. viņa saka, es tā sieviete, kas runā par savu kaimiņieni. Finalement, je suis allé chez la dame. Tomēr es izlēmu un aizgāju pie Je kaimiņienes. suis libéré, je suis heureuse. Un Et on est uzreiz devenus des amis. es tiku atbrīvota un mēs palikām labas draudzenes. Voilà, le prêtre dit c'était bien que j'étais un peu fâché avec elle parce que sinon je n'aurais pas fait. Un priesteris saka, tas ir labi, ka es biju dusmīgs un tādā veidā arī parādīju savu attieksmi, jo savādāk viņa to nebūtu darījusi. Je reviens à cette personne qui est venue hier. Un es atgriežos pie šī cilvēka, kas mani apmeklēja vakardien. Elle me dit non, je ne peux pas me pardonner moi-même. Šis cilvēks sacīja, nē, es nevaru sev pašai vai pašam piedot. Je dis, tu ne pardonnes pas toi-même, tu vas bloquer tout. Un es sacīju, ja tu to neizdarīsi, tu nobloķēji visu. Tu bloques l'amour, tu n'es pas sauvé à ce moment-là. Tu nobloķēji arī pestīšanas darbu, un tu nevari tikt izglābts. Alors, la seule manière, justement, je dis, tiens, demain je vais donner un cours à Alpha. Je lui dis, Vienīgais veids, es saku, rītā es tieši runāšu Alfas kursā par šo tēmu. justement, dans le cours que j'ai lu sur le cours Alpha, il y avait deux grandes personnes qui ont fait des très grands crimes. Un tieši šajā lekcijā ir runa par diviem cilvēkiem, kas bija abi izdarījuši lielus Il y noziegumus. a un qui était très cruel, qui était très méchant, vraiment, presque sa mère disait tu es un diable.
Viņš bija tik ļaunprātīgs, viņš bija tik agresīvs, viņš bija tik daudz ļaunumu izdarījis, ka viņa māte jau sacīja, ka tu esi kā velns. Et finalement, quand il est en train de mourir, il y a des gens qui ont prié sur lui. Un tad, kad viņš jau tuvojas nāves brīdim, savas dzīves izskaņā, tad cilvēki nāca pie viņam un aizlūdza, Il avait demandé s'il accepte Jésus. un viņam jautāja, vai viņš pieņem Jēzu. Il l'a fait. Viņš to izdarīja. Et il a senti, expérimenté tellement un gros amour qu'il a changé. Viņš sajūta un piedzīvoja tik lielu mīlestību, kad viņš pilnīgi izmainījās, kļuva cits cilvēks. Et cette personne, hier, elle était fascinée parce qu'elle regardait ça sur mon petit film. Je lui montre un petit film. Un šis cilvēks bija ļoti tā kā ieinteresēts par šo gadījumu, jo es to parādīju vizuāli mazā tādā filmā, kā tas bija. Donc je dis, tu vois, si lui arrive à se pardonner, toi tu peux pardonner. Un es sacīju, ja šis lielais noziedznieks ar savu skarbumu, ar visu izdarīto, tomēr varēja prasīt piedošanu un to saņēma, tad kāpēc tu to nedari? Alors je dis encore pire que ça. Justement, dans le cours alpha, il y avait quelque chose de pire. Un alfas kursā ir vēl kaut kāds smagāks, grūtāks gadījums. C'était un noir de Rwanda qui avait tué beaucoup de monde quand il y a eu le massacre en 1994. Un runa ir par Urvandas vienu iedzīvotāju, tātad, kas tajā cīņā starp Hutu un Tutsi 1994. gadā bija nogalinājis ļoti daudz cilvēku. Et voilà, mais il a aussi suivi un cours alpha en prison. Viņš arī sekoja alfas kursam cietumā, Il a pleuré, il s'est reconverti. viņš daudz raudāja un arī atgriezās. Et il est allé voir la personne, Hutu, dont il avait tué sa famille. Un viņš aizgāja satikt to cilvēku, kura ģimeni viņš bija noslepkavojis. Et à la surprise, cet homme-là l'a bien reçu. Un pārsteidzoši, ka šis cilvēks viņu labi uzņēma. Et ils sont devenus de très grands amis. Un viņi bija palika labi draugi. Voilà, deux hommes très heureux. Par teikt, divi laimīgi cilvēki kopā. Et la personne était très étonnée de voir ça. Un šis cilvēks noziedznieks bija ļoti izbrīnīts, kāpēc viņu tā Et izturās. c'est curieux que tu me parles justement de ça, parce que hier, justement, j'ai entendu parler de ce Rwanda. Un viņš arī saka, tieši es biju dzirdējis arī par to, kas notika Urvandā. Et moi-même, j'ai été au Rwanda justement après le massacre. Un jāatzīst, ka es arī pats biju tūlīt pēc šīm masu slepkavībām aizbraucu uz Urvandu, es tur uzturējos kādu laiku. Alors on pourrait dire, comment est-ce possible que là, les chrétiens qui vont à la messe, Un mēs varētu pajautāt, kā tas iespējams, ka kristieši, kas iet lūgties, kas iet uz svēto misi, ont pu tuer dans l'église elle-même, dans l'église, tuer des gens avec des haches, avec des viņi varēja pat baznīcā nogalināt tātad šos citas cilts cilvēkus pat ar cirviem, ar mačetēm un noslepkavot pilnīgi baznīcā. Donc, il y avait des sœurs religieuses qui tuaient, les prêtres qui tuaient, les évêques étaient tués. Pat priesteri, klostermās, pat bīskapi tika nogalināti, neviens netika saudzēts. Et ça tous, d'un jour à l'autre. Un tas notika pēkšņi no vienas dienas uz otru. Le jour avant, tout le monde fêtait encore, et le jour après, en tuait. Bet tā var teikt, dienu iepriekš visi bija draugi, visi vēl svinēja kopā, un nākošā dienā viss bija tā Et izmainījies. comme disait un lieutenant général, Un kā viens ģenerāla leitnants, kas tātad bija šī, kas saka, iesaistīts šajā pēc tam atbrīvošanas tādās cīņās, kas pēc tam sauca pie kārtības. oui, donc lui, je ne vois pas son nom, maintenant je vais marquer son nom. Es biju pierakstījis viņa vārdu. Ben, voilà. Il a écrit un livre. Il était là avec des Canadiens, avec l'ONU. Viņš tātad bija ar apvienot nāciju organizācijām kā kanādietis, kā ģenerālleitnants šajā situācijā un redzēja tās sekas, ko šis savstarpējo cilšu genocīds bija izdarījis. Il ne pouvait pas empêcher. Un viņš neko nevar izdarīt, viņam nebija izskaidrojuma. Son petit groupe de soldats était trop petit. Un viņš arī ar saviem karavīriem nevarēja stāties pretī tai kustībai masveida slepkavībai, kas bija sākusies. Il a écrit un livre. Un pēc tam, atceroties to un par to pārdomāt, viņš uzrakstīja grāmatu. Le titre c'est J'ai tendu la main au diable. Un šīs grāmatas nosaukums ir tāds, es pastiepu roku velnam. Oui, et c'était la faillite de l'humanité, c'est-à-dire le monde qui est responsable de ce petit pays-là, n'ont rien fait. Un, ja tā var teikt, tas bija
humanisma sagrāve, jo tā cilvēka grupa, kurai vajadzēja nodrošināt mieru, neko nevarēja izdarīt par to, kas iesākās. On pourrait maintenant croire, oui, mais ces gens-là en Afrique, ce sont des sauvages, ce ne sont pas comme nous civilisés. Varētu domāt, ka tie cilvēki Āfrikā, viņi ir tiešām mežoņi, ko no viņiem gaidīt, viņi nav tādi kā mēs. Grande erreur. Tā ir liela kļūda, ļoti liela kļūda. Moi, je les ai rencontrés, j'ai vécu avec eux. Es viņus satiku, es dzīvoju kopā ar viņiem. Ce sont des gens très gentils. Viņi ļoti brīnišķīgi, uzmanīgi cilvēki. Ils étaient eux-mêmes, ils m'ont dit, étonnés. de ce Viņi qu'ils faisaient. paši bija pārsteigti par to, ko bija izdarījuši, uz ko bija spējīgi. Ils étaient sous la radio qui disait il faut tuer les Hutus, les Tutsis, il faut tuer les Tutsis. Viņi īstenībā bija tādā radio iespaidā, kas nemitīgi sacīja, vajag nogalināt tutsi, vajag viņus iznīcināt, un viņi, var teikt, pakļāvās šai manipulatīvai balsī. 800 tūkstoši, iedomāties, burtiski dažās dienās tika nogalināti 800 tūkstoši. Voilà. Et alors, moi, j'ai vu aussi des rassemblements après qu'il y avait toutes les Tutsis qui se rencontraient en Belgique pour demander pardon. Un arī tur, un pēc tam vēlāk Beļģijā, jo Beļģija ir gan Hutu, gan Tutsi cilts pārstāvi, viņi satikās un lūdza viens otram piedošanu. Voilà. Mais, vous voyez, l'homme, on a vu que ce n'est pas simplement l'homme là derrière. Il y a une force maligne. Pour faire ça, il faut déjà être c'est impossible pour un homme faire ça par lui-même, des choses aussi horribles et si vite. Un svarīgi varbūt, lai caur šiem notikumiem uzlūkot cilvēku, mēs spētu redzēt, ka tas nav vienkārši cilvēks, kas to izdara. Ka cilvēks bieži ir kādu spēku iespaidā, ka viņš ar saviem spēkiem to nebūtu spējīgs un nevarētu izdarīt. Ça existe aussi parce que ici, dans les pays de l'Est, Un arī es nerunāju tikai par tālām zemēm, bet arī šeit, austrumu valstīs. moi j'étais à Telšiai, en Lituanie. Es biju Lietuvā Telšos, Il y a un guide qui m'a montré une chapelle. Tu avais des soldats qui avaient des têtes de monstres. un tur bija attēloti kareivi, kuriem bija tādu briesmoņu galvas. Et c'était des gens qui venaient de Russie et de Lituanie qui torturaient les Lituaniens. Un tie bija cilvēki, kas nāca no kaimiņu zemēm, kas vienā vēstures posmā bija daudz spīdzinājuši, darījuši pāri lietuviešiem. Et quand ça s'est fini, les Allemands sont arrivés et ces Lituaniens ont montré aux Allemands, regardez combien sont cruels les Russes. Un kad atnāca vācieši, okupēja Lietuvu, tad lietuvieši rādīja vāciešiem, saka, paskatieties, cik šeit Krievi ir bijuši nežēlīgi. Alors les Allemands étaient choqués, Un vācieši bija ļoti šokēti. mais les mêmes Allemands n'étaient pas choqués. De la même endroit, ils tuaient des Juifs. Bet vācieši tajā pašā laikā ar tādu pat nežēlību nogalināja ebrejus. Donc je pourrais raconter beaucoup d'histoires où l'homme soudainement est pris par une autre force, mais avec son accord. Hein, ce n'est pas Es jums varētu daudz šeit stāstīt tādus stāstus, bet to jēga ir tāda, ka cilvēks ne savā spēkā, bet bieži vien sadarbojoties, ļaujot ļaunumam viņu pārņemt, dara ļaunas lietas. Mais plus étonnant, c'est encore que ça t'arrive à toi aussi, qu'il y a aussi ce mal en toi. De temps en temps, ça arrive. Un kas vēl pārsteidzošāk, ka arī mēs paši varam atklāt sevi šo ļaunumu, ka arī mums tas var notikt. Et ça commence toujours petit. Un tas viss sākās ar mazām lietām. Généralement, le mal commence parce qu'on divise les gens en bien et en mal. Un parasti tas sākās tajā brīdī, kad mēs sākam cilvēkus dalīt labos un sliktos. Voilà. Si on fait ça, on est déjà violent. Ja mēs to izdarām, īstenībā mēs jau esam vardarbīgi. Si on identifie l'autre à un mal, on commence déjà. Ja mēs otru sasaistam un uzlūkojam kā ļaunumu, var teikt, ka ļaunums jau ir iesācies. Dans chaque homme, même s'il fait du mal, on ne peut pas l'identifier au mal. Il n'est pas le mal. Jo visos cilvēkos un visi šeit ir vienādā situācijā. Mēs nekad nevaram cilvēku, lai ko viņš ļaunu būtu izdarījis, viņu saistīt ar ļauno kā tādu, ar ļauniem spēkiem. Viņš vispirms ir cilvēks. Alors, pour Jésus, le diable est une personne réelle. Tātad priekš Jēzus no Jēzus mācības mēs redzam, ka velns ļaunais gars bija reāla persona. D'ailleurs, il est marqué dans la Bible, Jésus est venu seulement pour ça, pour détruire les œuvres du diable. Svētie raksti mums tu ļoti skaidri saka, ka Jēzus ir atnācis, lai
satriektu un izjauktu vēlna darbus. Ça, le diable, Dieu n'a pas créé un diable, il a créé tout ce que Dieu a créé était bon, Dievs nav radījis vēlnu, visu, ko Dievs ir radījis, viss ir labs. mais seulement puisqu'il donne la liberté, le pouvoir aux gens d'être, faire ce qu'ils veulent, Bet tā kā viņš dod brīvību, dod iespēju cilvēkiem izvēlēties un darīt to, ko viņi uzskata par vajadzīgu, des anges qui étaient soumis à Dieu, ben, se sont révoltés contre Dieu et comme ça ils sont devenus des mauvais. mēs saprotam, ka bija eņģeļi, kas sacēlās pret Dievu, kas negribēja viņam, ja tā var tevi pielūgt, viņam kalpot, un viņi kļuva par kritušiem eņģeļiem, par dēmoniem. Ils étaient surtout jaloux, dit l'Écriture, des hommes, nous. Svētie raksti liek saprast, ka viņi īpaši bija skaudīgi pret ko, viņiem skauda uzlūkojot mūsu cilvēkus. Surtout que Dieu devient homme et pas ange. Kā Dievs kļuva nevis eņģelis, bet Dievs kļuva cilvēks. Et qui donne tout pouvoir à l'homme. Un ka cilvēkam ir atdotas tik lielas brīvības, rīcības iespējas. Alors l'homme avait alors un gros ennemi, inconnu, c'était ce serpent, ce dragon, enfin il a pris plusieurs noms. Un mēs jau to redzam radīšanas sākumā, kad cilvēkam ir šāds ienaidnieks, viņu sauc dažādos vārdos, čūska, ienaidnieks, ļaunais gars, kārdinātājs. Quand on vit une vie normale, on ne remarque pas que ce diable Kad existe. mēs dzīvojam tādu normālu ikdienišķu dzīvi, mēs varbūt nepamanām, ka velns un ļaunums pastāv. On a même l'impression qu'il n'existe pas et on a l'impression que c'est ridicule même. Mums pat šķiet, ka varbūt viņš vispār nevar pastāvēt, ka tas vispār ir smieklīgi, ka tas ir tā kā folklora. Surtout quand on montre des images un peu caricaturales. Īpaši, kad ļauno, jeb sātunu attēlo karikatūrās. Il n'est pas comme ça, hein, comme on le montre, comme les artistes le montrent. Un ticiet man, viņš nav tāds, kā mākslinieki viņu attēlo. Il peut être très beau. Viņš arī var būt ļoti, ļoti skaists. C'est pour ça. Il ne peut pas être vrai, il ne peut pas être, il peut pas aimer, mais il peut être beau. Viņš nevar būt patiess, viņš nevar būt īsts, bet viņš var būt skaists. Il ne peut pas être bon Viņš nevar būt labs, parce qu'il est menteur. Il ne fait que mentir. jo viņš ir melis, viņš tikai, ja tā var teikt, māna un vēlas cilvēku novest no ceļa. On le remarque quand on commence à vraiment, quand on veut vraiment, quand on s'approche de Dieu, quand on veut vraiment faire du bien, on remarque qu'il existe. Ticiet man, tik līdz jūs sākiet tuvoties Dievam, meklēt Dievu, jūs atklāsiet, ka Sātans pastāv. Je dis aux gens, vous ne croyez pas, vous venez avec moi, vous venez évangéliser avec moi, alors vous allez voir qu'il existe. Un es cilvēkiem saku tā, ja jūs neticiet, nākiet ar mani evaņģelizēt, jūs viņu atklāsiet un ieraudzīsiet. Quand on vit normal, il nous laisse tranquille, enfin, il domine de toute façon. Līdz brīdim, kamēr mēs dzīvojam normāli un neko nedaram, neevaņģelizējam, viņš ļauj mums visam notikt, jo īstenībā tā vai tā viņš jau par visu valda. Donc, il est marqué, Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 19. 1. Jāņa vēstule 5:19 ir teikts: Mēs zinām, ka esam no Dieva un visa pasaule ir grimusi launumā. Et maintenant, avec la pandémie, on va le remarquer un peu plus. Un ar pandēmijas situāciju mēs to ieraugam vēl labāk, ka pasaule ir iegrimusi ļaunumā. Et là, on doit faire très attention parce que les gens tombent dans un piège quand ils ne parlent plus entre eux, parce que chacun prend sa disposition et ils ne parlent plus entre eux. Et ben, justement, on donne le pouvoir à ce mal. Un jāsaka, ka šis brīdis ir īpaši tāds trausls, pat kaut kur bīstams, jo tad, kad cilvēki vairs nesarunājās, nesatiekās, kad viņi ir distancējušies, viņi īstenībā tā kā atdot to situāciju Sātana rokās. Où j'ai remarqué ça dans mon propre vie, c'est surtout avec des très grands amis. Un kas ir interesanti, kad tas tieši notiek ar tādiem vislielākajiem draugiem. Ce sont des amis qui ne font pas du gros mal, le petit mal, mais c'est pas grand-chose. Tad tie ir draugi, tie ir varbūt labi pazīstami cilvēki. Je prends une histoire parce qu'il y en a beaucoup. Es došu vienu ilustrējumu, paskaidrošu vienu situāciju. Deux amis qui se connaissent depuis plus que 60 ans. Piemēram, divi draugi, kas jau vairāk kā 60 gadus pazīstās. Et ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient à l'un à l'autre, jamais il y avait une vraie colère. Viņi varēja teikt viens otram, ko domā, nekad nebija jāslēpjas vai tur jāspēlē kā diplomātija, un viņi vienmēr visas lietas izrunāja. Et pendant bonjour, on a besoin de l'aide,
il avait dit, venez m'aider pour changer ma cuisine. Un vienā dienā šis draugs sacīja savam draugam, atnāc, man vajadzīga palīdzība, es gribu nomainīt virtuves iekārtu. C'était mon frère qui organisait ça. Un tas bija mans brālis, kas organizēja to darbu. Alors, mais seulement quand venait le jour pour faire ça, Bet, kad pienāca diena un laiks, lai to izdarītu, mon frère était malade, mans brālis bija il slims, téléphonait aux autres amis viņš piezvanīja citiem draugiem, et dit, voilà, je peux pas aller, est-ce que vous pouvez aller? un viņš sacīja, ziniet, es nevaru aiziet tur palīdzēt, vai jūs variet aiziet manā vietā. Alors là, la réponse, Un atbilde bija, ah, tu ne vas pas, toi. tu nē, Tu organises ça, alors tu nous as invités, et voilà, toi-même, tu n'y vas pas. tu organizē, tu mūs esi uzaicinājis, bet pats tu nē. Ah ben, moi, je n'y fais pas non plus. Tad es arī neiešu. Et l'autre dit, moi non plus. Un cits teica, es arī Et neiešu. même le frère de cet ami-là qui avait besoin disait, moi non plus. Un pat brālis, tam, kas bija, kam tā virtuve bija jānomaina, arī pateica, es arī neiešu. Mais à ce moment-là, l'amitié était cassée. Même qu'après, ces amis-là regrettaient ce qu'ils avaient fait. Un var teikt, ka ar šo situāciju, ar tādiem lēmumiem, viņu draudzība tika sabojāta, salauzta. Pat ja viņi vēlāk satikās, viņi paši nožēlo, ko bija pateikuši un kā bija rīkojušies. Même ce temps-là, parce que j'ai essayé de réconcilier ces deux groupes, mais voilà, même moi-même, j'étais coupé. Es pat mēģināju tā kā izlīgt un mēģināju tā kā būt pa dialogu, ievest šīs abas cilvēku grupas tādā kaut kādā izlīgumā, bet es pats kritu nežēlistībā. Ça, c'est une des armes que le démon utilise. Un tas ir viens no ieročiem, ko Sātans On izmanto. a un problème avec quelqu'un, Ja mums ir problēmas ar kādu cilvēku, et au lieu de se parler, un tā vietā, lai izrunātos, on ne se parle plus. mēs pēkšņi vairs nerunājam. Et on parle derrière le dos de l'autre. Vai mēs runājam aizmugurē aiz Et viņa. ça devient pire en pire. Un jo vairāk runājam, jo sliktāka situācija. Alors, en réalité, ce n'est pas si grave que ça. Īstenībā tā situācija, jeb tas notikums, varbūt, kas mūs šķir, nemaz nav tik smags un Un neatrisināms. peu comme la poule qui entre chez l'autre. Mazliet tā kā šī vista, kas iet kaimiņa dārzā. Alors, voilà aussi une autre manière qu'il agit, c'est par le doute. Vēl viens veids, kā Sātans darbojas, ir caur šaubām, iesējot šaubas. On a vu ça avec Adam et Ève. Mēs to redzam jau Ādama un Ievas situācijā. Ah, Dieu vous a dit que vous ne pouvez pas manger tous les arbres Sātans saka, Dievs jums sacīja, ka jūs nevarat baudīt visus kokus, parce qu'il a peur, ce Dieu. tāpēc, ka šim Dievam ir bailes, Parce qu'il ne veut pas, c'est un gâcheur de jeu, il ne veut pas vous tout donner. jo viņš grib visu paturēt sev, viņš negrib dalīties, viņš ir tā kā skops. Si vous mangez de ça, vous allez être comme des dieux. Ja jūs apēdīsiet no ļaunā un labā pazīšanas koka, jūs kļūsiet kā dievi, jūs pazīsiet visu. Alors qu'ils étaient des saints, si vous voulez, ces deux-là, mais ils ils ont cru à ce serpent. Un pat ja šie cilvēki bija tā kā svētuma stāvoklī, bija svēti, paklausot Sātanam, paklausot šai viltīgai čūskai, viņi daudz ko zaudēja. Ça, c'est le danger de ne pas pouvoir faire confiance à l'autre. Un tas ir tā bīstamība, ja mēs neusticamies viens otram. Parce que le pire, hein, ça c'est aujourd'hui pour notre pandémie la même chose, Jo tas tieši raksturo mūsu pandēmijas situāciju. la peur. Tās ir bailes. Peur que la peur détruit la confiance. Jo bailes, ja tā var teikt, iznīcina, paralizē uzticēšanos. Le contraire de la confiance. Tas ir pilnīgi pretējs uzticībai, Alors baidīties. que Saint Paul dit, l'amour fait confiance à tout. Jo apustulis Pāvils saka, mīlestība uzticās visam C'est la un base visā. en l'homme, la base en l'homme, c'est la confiance. Un tas ir cilvēka visdziļākais pamats, uz kā cilvēks arī veidojas tieši uzticēšanās. Tout ce qui est en contraire à cette confiance commence à détruire la confiance et alors donc la relation avec les autres. Viss, kas traucē uzticēties, kas traucē šai attieksmei, ja tā var teikt, cilvēkam nodara pāri un sabojā cilvēku attiecības. Alors on dit que pour aussi en l'homme, il y a une inclination au mal, dans chaque homme. Il y a ça. Protams, vēl ir jāatzīst, ka katrā cilvēkā ir noslēdz uz ļauno. On est grand assez pour faire les péchés humains, nous-mêmes. Mēs esam pietiekoši pieauguši, lai paši grēkotu un zinātu, kas ir grēks un to izdarītu. Mais les péchés, là, on est étonné qu'on les a faits. Bet ir grēki, par kuriem mēs paši esam izbrīnīti, ka mēs tos izdarījām. Dit Saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas faire
et je ne fais pas le bien que je devrais faire. Kā saka apustulis Pāvils, es daru ļaunu, ko negribu darīt, un es nedaru labu, ko gribētu darīt. L'homme laisse ses propres forces, il est sous l'influence du mal. Cilvēks, ja paliek tikai ar saviem spēkiem, bieži vien ir ļaunuma iespaidā. Il n'existe pas un héros qui peut gagner contre le mal. Nav tāds varonis vēl, kas varētu uzvarēt cīņā pret ļaunumu. Parce qu'ici, on a affaire à des forces supérieures aux hommes. Jo te ir runa par spēkiem, kas pārsniedz cilvēka varēšanu un spējas un izpratni. Alors c'est pour ça que, vous savez, la première chose à faire, à reconnaître, il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. Un tieši tāpēc būtu svarīgi izvairīties no divām ekstrēmām pozīcijām. Pas croire du tout, Tas nozīmē nemaz neticēt, ka ļaunais ir, ça, c'est simplement humain, ka tas vienkārši cilvēciskā, psiholoģiskā līmenī cilvēkiem ir. ou bien il voit le démon partout, on lui donne un pouvoir qu'il n'a pas. Vai otra galējība ekstremitāte ir tāda, ka es visur redzu vēlnu, es nemaz nevaru iedomāties neko citu, visur viņu praktiski piesaucu. Pour ceux qui ont pratiqué l'occultisme, Tie, kas ir praktizējuši okultismu, en Lettonie, il y en a beaucoup. un Latvijā ir tādu En daudz, Belgique, je ne connaissais pas ça. Beļģijā es vispār kaut ko tādu nezināju, ka tāds pastāv. Mais en Lettonie, surtout moi, le plus en Lettonie, Mais- il y a ces gens-là qui vont voir des sorciers ou des gens, des magiciens ou des gens, des guérisseurs, les faux guérisseurs. Là. Bet Lietuvā, bet es gribu teikt, ka Latvijā vairāk ir cilvēki, kas iet pie raganām, falšiem dziedinātājiem, ekstrasensiem. Oui, toutes ces choses-là. Donc, par exemple, on aime bien maudire quelqu'un. Piemēram, cilvēki ir gatavi un pat cenšas nolādēt otru. Eh ben, cette personne-là, ben, je le vois tout le temps, il me téléphone, me dit « Oh, Joseph, je suis perdu, je vais en enfer. » Piemēram, viens cilvēks, es viņu satieku bieži, viņš man pazvana pa telefonu un saka, Jāzep, es eju bojā, es tur nolādēts un man nav nekādas cerības izglābtiem būt, Habité par une grande peur, jo man ir lielas bailes, parce qu'ils se sont attaqués tout le temps. jo viņš nemitīgi jūt, ka ļaunais viņam uzbruk. J'avais connaissé une fille, enfin, moi j'ai fait souvent, au début, quand je venais en Lettonie, j'ai souvent fait des prières de délivrance. Savas kalpošanas sākumā, kad braucu uz Latviju, es bieži izmantoju atbrīvošanas lūkšanas. Maintenant, nous avons un exorciste, donc c'est plus mon travail. Tagad šeit diecēze ir eksorcists, un tas vairs nav mans darbs. Mais voilà, mais j'ai vu que, je suis étonné, les gens qui existaient, qui ont pratiqué ça. Bet es redzēju un satiku cilvēkus, kas daudz to ir praktizējuši un bijuši ļoti cieši saistīti. Il y avait une église remplie de gens. Atceros, ka tā aizlūkšanā baznīca bija pilnīgi pilna. Alors, je prends un exemple. Es došu vēl citu piemēru. Je pense à un membre de ma famille, Es domāju par kādu no savas ģimenes locekļiem. elle dit, elle ne sait pas dormir la nuit. Viņa saka, es nevaru naktī gulēt, Voilà. Et alors, je dis, est-ce que tu as pratiqué quelque chose? un kad es jautāju, vai tu esi praktizējis kādas lietas, Oui, dit-elle, je fais l'extrasens. viņa saka, jā, es nodarbojos un biju kā ekstrasens. Mais, dit-elle, je suis protégée parce que je veux une croix sur la table quand je Bet pratique. man nav bailes, es esmu aizsardzībā, jo man ir krusts uz galda. Je tourne les verres et je parle avec mes ancêtres. Es grožu šķīvīšus, bet manu krusts uz galda, bet caur šķīvīšiem es runāju ar saviem senčiem. Je dis, mais ce ne sont pas tes ancêtres, ce sont des démons qui imitent. les Es saku, nu nē, tie nav tavi senči, ar kuriem tu runā, tas ir demons, ļaunie gari, kas atdarina tavus senčus, to ar viņu runā. Oh non, mais non, mais non. Viņi saka, nē, nepārspīlē, nē. Alors sa mère demandait, accepte que Joseph prie avec toi pour te délivrer de ça. Un tad es sacīju tā māte, vai tu ļauj, ka Jāzeps par tevi aizlūdz? Alors, la fille a accepté finalement. Šī meitene to pieņēma, Mais quand j'ai terminé, bet kad es pabeidzu lūkšanu, un mois après, vienu mēnesi pēc tam, personne me disait, šis cilvēks man sacīja, quand tu priais sur moi, ka tu lūdzies par mani, je te haïssais es tevi tā ienīdu. et j'étais prêt à te tuer. Es biju gatava tevi nogalināt. Et tu vois, c'était pas la blague. Hein? Es sacīju, tu redzi, tās nebija joka lieta, tas bija nopietni. C'est pas tes ancêtres. Hein? Tad tie nav nekādi senči, ar kuriem tu runā. Donc, la bonne nouvelle est maintenant Un labā vēsts ir tāda,
quand Jésus parle de démons, ou de diable, Kad Jēzus runā par dēmonu vai ļauno garu, jeb sātanu, j'ai vu, donc qui est très puissant, hein, mais c'est vrai qu'il est très puissant. ļaunais gars, kas ir ļoti, ļoti spējīgs, spēcīgs, Mais par rapport à Jésus, il n'a rien du tout. bet attiecībā uz Jēzu viņš neko nevar izdarīt. Donc, c'est-à-dire quand il dit j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Svētos rakstos mēs lasām šos vārdus, ko Jēzum saka. Mēs redzējām, ka ļaunais kā zibens krīt zemē no padebešiem. Quand le démon m'a crucifié, Kad Sātans mani pienagloja, il a organisé sa propre défaite. īstenībā caur to viņš norganizēja savas paša sakāvija bēres. C'est la méthode de Dieu, la méthode justement au moment où le mal croit qu'il a gagné, et c'est à ce moment-là qu'il perd. Un tieši tā ir tāda Dieva metode, kad ļaunais šķiet, ka ir uzvarētājs, tieši tajā brīdī viņš zaudē visu. Au moment où il a crucifié Jésus, il ne savait pas que Jésus allait offrir toute sa vie, et même qu'il donnait sa vie pour nous, qu'il nous sauvait et en même temps lui était défait. Un ļaunais gars jau nezināja, ka pēkšņi tajā brīdī, tad, kad liekas, ka ļaunais triumfēja, ka tajā mirklī īstenībā viņš visu pazaudēs. Alors dit, voilà, le Satan va être jeté dehors, il est déjà jeté dehors quelque part. Un tāpēc Sātans patiešām ir izmests ārā. Mais nous voyons encore à l'action, parce que nous sommes dans les derniers temps. Bet mēs jau redzam viņu darbojamies, jo mēs esam laiku beigās. Mais définitivement, il est déjà vaincu. Bet var teikt, ka viņš jau ir uzvarēts, ka viņam vairs tikai ir vara, kas ir atstāta uz kādu zināmu laiku, cīņa jau ir izcīnīta. Viņš ir sakauts. Ainsi, Jésus donne le pouvoir à tous ses disciples. Un tieši tāpēc Jēzus dod saviem mācekļiem pilnvaras. Je vous donne pouvoir à fouler devant vos pieds Viņš tout le mal. saka, es jums dodu spēku visu ļaunumu samīt, atstāt to zem jūsu kājām. Et Saint Jean, de la première lettre de Saint Jean, vous pouvez lire, Un Jāņa 1. vēstuli, jūs variet to lasīt, chapitre 2, verset 14. 2. nodaļa 14. pantā. Es esmu jums rakstījis jaunekli, jo jūs esat stipri un Dieva vārds paliek jūsus, un jūs launu esat uzvarējuši. Donc, les jeunes, les tout jeunes, sont plus puissants, si on garde la parole de Dieu en soi, sont plus puissants que le diable. Tātad jaunieši, un šeit tieši tiek uzsvērts, tas jauniešiem ir tā kā domāts, viņi ir spēcīgākie, ja paliek ar Dievu vārdu, jo Dievu vārds ir viņos, viņi jau ir ļaunā uzvarētāji. Et si on s'approche de Dieu, le démon s'enfuit loin de nous. Un jo vairāk mēs tuvosimies Dievam, jo vairāk ļaunais bēgs no mums. Si on s'approche de Dieu, Ja mēs tuvojamies Dievam, Dieu s'approche de nous. Dievs tuvojas mums. Alors nous avons une personne très puissante, c'est Marie. Un cilvēks, kas mums var ļoti daudz palīdzēt un kuram īpašas pilnvaras, protams, tā ir Dievmāte, kunga māte Marija. Souvent, le démon est sous ses pieds. Ļoti bieži attēlo viņu tādu, ka ļaunais gars kāds uzker zem viņas kājām, viņa to samīs, atriec. La petite fille de Marie, la maman de Jésus, elle est comme une armée par rapport au démon. Jo viena šī mazā nespēcīgā meitene, Marija, kunga māte, viņa ir kā visspēcīgākais pretlīdzeklis pret ļaunumu armiju. Si vous êtes petit, Ja jūs esat un paliekat mazi, très humble, pazemīgi, le démon n'a aucun pouvoir sur vous. ļaunām garam nav nekāda spēka un varas par jums. La petite Thérèse dans la statue est là, elle ne se battait pas contre le démon, elle courait vers Dieu, se mettait sur ses genoux et elle était protégée Kā complètement. mazā Terēzīte, kad bija kārdinājumi ļaunā gara uzbrukums, viņa necīnījās, viņa skrēja pie Jēzus kājām, viņa tur palika un viņa tika uzklausīta. Il ne faut pas commencer à se battre avec le démon, ni discuter avec lui, ça ne sert à rien. Nav jāsāk diskutēt vai arī kauties ar ļauno, tas nekam nelīdzēs. Quand vous allez dans les lettres aux Hébreux, Kad jūs ejiet un lasiet vēstuli ebrejiem, Éphésiens, ne efeziešiem vēstuli, Éphésiens, vous voyez que Dieu nous donne les armes. jūs par rapport redziet, ka au Dievs mal. mums piešķir ieročus, instrumentus, rīkus cīņā pret ļauno. Qui sont très importants. C'est à la fin de cette lettre des Éphésiens. Un tā ir efeziešu vēstules izskaņa. Voilà, il est marqué là, à la fin, chapitre 6. Tur 6. nodaļas beigās ir teikts: Beidzot, manu brāli, topiet stipri sava kunga un viņa varenāja spēkā. Brunojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu
Staties velna vilteba. Donc voilà, on ne se bat pas. Nos vrais ennemis, ce n'est pas l'homme, c'est toutes ces puissances cachées. Tad īstais ienaidnieks nav cilvēks, viņš nav ļaunuma cēlonis, bet visi šie spēki, par kuriem Pāvils un Dieva vārds runā. Alors, je prends quelques armes. Un es mazliet parunāšu par dažiem ieročiem, ar kuriem jūs varat atraidīt vai izcīnīt uzvaru, Il donne surtout des armes de défense. jo tie vairāk ir aizsardzības līdzekļi. C'est l'arme de la défense du bouclier de la foi. Piemēram, ticības vairogs. Il ne supporte pas la foi, le démon. Ļaunais gars necieš jūsu ticību. Donc la foi, c'est pour lui le plus grand ennemi. Ja tā var teikt, tieši ticīgs cilvēks un ticība kā tāda ir viņa lielākais ienaidnieks. La ceinture de la vérité, il ne supporte pas. Patiesības josta, viņš arī to nepanes. Le casque du salut. Pestīšanas ķivere, jeb galvas cepura. Pārliecība, kas izglābts. Alors il y a une arme offensive, une seule. Bet ir viens uzbrukošs instruments, jeb ierocis, kas mums ir dots. C'est une épée qui n'est pas une épée comme nous le croyons. Tas ir kā zobens, bet tas nav zobens, kā mēs iedomājamies. C'est la parole de Dieu. Un šis īstais zobens ir Dieva vārds. Cette épée vient de la bouche. Šis zobens nāk no cilvēka mutes. Et là, nous avons un très grand pouvoir. Un ar to mums ir ļoti lielas pilnvaras un spēks. Quand Jésus était tenté par le diable, Kad Jēzu tuksnesī kārdināja ļaunais gars, Dieu lui avait dit, le Père lui avait dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mis toute ma joie. jo Dievs jau taču pateica, lūk, mans dēls, kurā es ielicis visu savu labvēlību. Voilà. Ce que veut mettre en doute, c'est le diable qui veut mettre ça en doute. Il dit, ah, si tu es le fils de Dieu, fais Un redzam, ka ļaunais gars sāk ar šaubām, viņš vēlas iesēt šaubas un saka, nu, ja jau tu esi Dieva dēls, tad dari to vai citu. Il veut dire la même chose avec nous. Ah, si tu es baptisé, si tu es l'enfant de Dieu, est-ce que tu crois tout ça, toi? Viņš arī var teikt mums, kā kristiešiem, ja tu esi Dieva dēls, tad vai tev tas ir vajadzīgs, vai tev tas jādara? Tu crois vraiment que Dieu t'aime, qu'il t'a protège? Vai tiešām tu esi drošs, ka Dievs tevi aizsargā, ka Dievs ir ar tevi, ka Viņš tevi mīl? Et Jésus ne répond jamais par lui-même comme ça. Il utilise toujours la parole de Dieu. Un Jēzus nekad neatbild un neiet diskusijā ar ļauno garu, viņš vienmēr atbild ar Dieva vārdu. Parce que si tu discutes, tu perds ton temps, il est gagnant. Parce que Jo, jamais- ja tu sāc diskutēt, tu pazaudē ne tikai laiku, pazaudē savas pilnvaras spējas, jo viņš ir vārda meistars. Alors, c'est surtout la prière. La prière, c'est le contact, la relation avec Dieu. Un vēl, kas var ļoti mums palīdzēt, īpaši tad lūkšana. Lūkšana ir kā kontakts ar Dievu. Et voilà, plus que vous approchez par la prière à Jésus, Jo vairāk jūs tuvojaties lūkšanā Jēzum, plus que votre prière est humble, jo vairāk jūsu lūkšana ir pazemīga, il fuit. ļaunais bēgs. La grande erreur que nous faisons quand nous sommes angoissés, par exemple, nous avons peur, Tas nepareizā rīcība, ko mēs darām, ka, piemēram, esam pārbijušies, on se lève et on commence à analyser. mēs pieceļamies kājās un sākam analizēt. Alors, ça ne pas. Un tādā brīdī ar analīzi mēs esam zaudētāji. Le diable a un grand pouvoir sur l'imagination. Jo ļaunam ir ļoti liela spēja pilnvara uz mūsu iztēli. Surtout pas analyser. Un īpaši, kas skar analīzi. On est dans son cœur. Là, il n'y a aucun pouvoir. Mums ir jāiet savā sirdī, nevis jāpaliek galvā. Plus profond de nous habite toute la Sainte Trinité. Jo mūsos sirds dziļumos mājos svētā trīsvienība. Alors, pour la prière, je vais vous donner, puisque le temps est court, Un tā kā laiks ir ļoti, ļoti īss, vēl mazliet par lūkšanu, kuru varat la lūgt. première chose que vous pouvez faire, Pirmais, ko jūs varat darīt, parce que vous êtes baptisé, jo jūs esat kristīti confirmé, un pat iestiprināti. dire, la Seigneur, protège-moi par ton sang. Kungs, pasargā mani caur tām izlietām asinīm. Entoure ma maison, ma chambre de ton sang. Pasargā mani, manu namu, manu ģimeni, manas mājas ar savu svēto asiņu aizsardzību. Demande la Vierge Marie de vous protéger. Jūs varat lūgt ar jaunai Marijai, jūs pasargāt. Le chapelet est très puissant contre le démon. Ļoti spēcīgs līdzeklis ir roža kronis pret ļauno garu. Et alors, vous protégez aussi par Saint Michael l'Archange. Un jūs vēl varat aizsargāties ļoti no arceņģeļa Mikaela, Parce que lui, il est plus fort. jo viņš ir daudz spēcīgāks kā Sātans, kā ļaunais. Et à ce moment-là, vous pouvez donner des ordres. Un tajā brīdī, kad jūs esat tādā veidā apbruņots, jūs varat dot pavēles. Mais il faut d'abord faire une prière de protection. Bet vispirms vajag sevi pasargāt un vajag veikt šo
ja tā var teikt, aizsardzības lūkšanu. Vous dire au nom de Jésus-Christ, Jūs varat teikt Jēzus Kristus vārdā, par la puissance de l'Esprit Saint, caur Svētā gara spēku, par l'intercession de la Vierge Marie. caur jaunās Marijas aizbildniecību. Joseph, moi, Es, Jāzeps vai jūs, Andris Ilze, je prends autorité sur toi, démon de colère par exemple, es pavēlu tev dusmu dēmonu ou démon de vai peur, baiļu dēmonu. je te lis, Es tevi sasaistu coupe tout le lien avec toi, un norobežos no tevis pilnīgi. envoie au pied de la croix de rester là fixé pour Un es l'éternité. tevi sūtu palikt pie Kristus krusta kājām līdz mūžību beigām. Va obéir. Un pavēlu tev paklausīt. Un viņš paklausīs. Et voilà. Ou alors, moi, quand je prie avec quelqu'un qui a, par exemple, l'extrasens, par exemple, Un ja kāds, piemēram, ir ar mani kopā, kas ir praktizējis būdams, piemēram, ekstrasens vai kāds citus okultos spēkus, prière de protection, pirms kā mēs kopā lūdzam aizsardzības lūkšanu, pour qu'on ne soit pas attaqué, lai mēs nebūtu, ja tā var teikt, lai mums neuzbruktu, lai mēs būtu aizsardzībā. protège mes maisons, Mēs sakam, kungs, pasargā mani, manu darbu, manu namu, manu ceļojumu, manus instrumentus, sinon il attaque ça, on a des petites surprises. jo viņš arī var iemaisīties Et manī. alors, on dit, voilà, je prends autorité sur toi, esprit d'extrasens, Un es saku, tātad es pavēlu tev ekstrasensa gars, de telle personne, vai atbrīvo tādu vai citu cilvēku. tous les liens avec toi, pour cette personne-là, Es pilnā mērā norobežojos un esmu brīvs, un es tevi saistu. et je t'envoie, je t'ordonne là, voilà. Un es tev pavēlu palikt krusta pakaļ līdz mūžībai. Et alors, et après, on dit à l'Esprit Saint, viens dans cette personne, dans Un pēc tam varam piesaukt Svēto garu, lai viņš nāk šajā iztukšotajā cilvēkā. Alors, si vous priez, c'est pour ça que le jour sur le Marie est tellement important. Un tieši tāpēc arī lūkšanas sveicināta Marija ir tik À svarīga. la fin, nous disons, prie pour nous maintenant. Jo mēs to arī sakām, lūkšanas beigās ir vārdi lūdzies par mums tagad L'heure de notre un mūsu nāves stundā. Alors, Amen. dans notre Père, que nous disons notre Père, ne soumets pas à la tentation, Un kad mēs sakām, Tēvs neieved mūsu kārdināšanā, livre-moi du mal, bet livre-moi de Satan. atpestī mani no ļauna, atpestī mani no vēlna, no sātana. Chaque fois que nous disons notre Père, nous disons une prière de délivrance. Un īstenībā katru reizi, kad mēs lūdzam Tēvreiz, tā ir atbrīvošanas lūkšana, tur atbrīvošana ir klātesoša. Alors voilà, quand vous faites ça, en temps de crise que nous vivons, Kad jūs to darat krīzes laikā, kurā mēs esam, votre peur va être un moteur de confiance. jūsu bailes kļūs par uzticības motoru. Et il ne va pas détruire votre confiance, mais le contraire. Un jūsu uzticēšanās nevis tiks iedragāta, bet viņa vēl vairāk pieaugs un attīstīsies. Et vous êtes gagnant. Donc c'est ça, votre foi, vous vous serez victorieux par votre foi. Un jūs būsiet uzvarētāji caur jūsu ticību, kas jums ir dota. Voilà, je termine avec une prière. Es gribu noslēgt ar lūkšanu. Père éternel, Mūžīgais Tēvs, au nom de Jésus-Christ, Jēzus Kristus vārdā, bénis chacun ici présent et tous ceux qui nous écoutent. sveitī katru, kas šeit ir klātesošus, un visus tos, kas klausās un klausīsies. Protège-les de la flamme du mauvais Pasargā viņus no ļaunā gara liesmām et garde-les de ton cœur. un pasargā viņus savā sirdī. Au nom de Jésus-Christ, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies!